for whatsoever reason bazalwane ngiyaqela ngebubele baKristu ungalokothi nangabe usuccessful empilweni ungubusinessman uneluqobo unenkanyeti legqamile ungaqali ubekela unyawo lwakho esontweni kaMakananisa apostoli nakumasanzu akhe noma kaBushiri Major 1 noma kaHubert Angel noma kaNanapoki umprofeti ungalokothi because waya kulamabandla lawo wakhipha imali wanikela lesithundi sakho semali senhlanhla siyathebuleka bese si replacewa sithundi sebhadi sowulandzelwa ngemabhadi inhlanhla yakho seyahohloka uthi noma ngabe bowuphumelele empilweni ubonisa impilo yakho seyahohloka ibiyela phasi uyoqala kazilo uyawa ube nothing ube luphuya listen kunebantu lebe banemabhasi labanye bebabo Shylock babolekisa imali labanye bebangema MPs banalo kwanaloka I'm talking of people mina lebe bathola emathenda ka government lebe ba very successful bafike bakhipha iminikelo kulamabandla lesengiwabalile boNanapoki umprofeti boMakananisa apostoli bo Major 1 wanikela lapho uyathebuleka inhlanhla yakho ikhweshe kuwe bese sowuniketwa sowuthola lesinye spirit sebhadi ngoba kune spirit lesitheblanako kulamabandla lawa ungayi nangabe ungumuntu lofuna impumelelo empilweni utawuthebuleka inkosi yemsibusise.